Na Madžarsko nas bodo popeljali učenci osnovne šole Olge Meglič. Turistična agencija Olgica vam predstavlja 3 najznamenitejše madžarske turistične destinacije. Za turiste najbolj privlačno je nedvomno glavno mesto naše vzhodne sosede, Budimpešto. Ta slovi kot ena najlepših evropskih prestolnic, saj se ponaša številnimi znamenitostmi, ki se nahajajo na UNESCO-vem seznamu svetovne kulturne dediščine. Prestolnica ob Donavi je zaradi slikovite lege, veličastnih kraljevskih in cesarskih zgradb, termalnih vrelcev ter posebnega madžarskega melosa vselej privlačen turistični cilj. Svojo pestro ponudbo navduši vsakogar. Druga najbolj zanimiva turistična destinacija je Blatno jezero, največje jezero v srednji Evropi, ki še posebej v poletnem času na svojo obalo privablja številne kopalce. V kopališkem turizmu so popularni še ribolov, jadranje in zdraviliški turizem. Ob tako imenovanem Madžarskem morju se nahajajo številni letoviški kraji, med katerimi svojo lepoto izstopa Tihani. Kot tretjega vam ponujamo Lillafured, ki je eden najlepših kotičkov Madžarske, če ne celo najlepši. Svojo romantično podobo izgleda kot iz pravljice. Ponaša se številnimi naravnimi znamenitostmi, z idilično lego sredi neokrnjene narave, kjer lahko obiskovalci uživajo v svežem zraku in v kristalni čisti vodi. Veliko več o omenjenih krajih boste lahko izvedeli, če nas boste obiskali na naši stojnici, kjer vas bomo pogostili s vlastnim madžarskim zavitkom. Predtem pa vas vabimo, da se gledate še naš nastop. Ob zvokih priljubljenih madžarskih pop-pesmi vam bodo zaplesale Nika, Ina, Nika, Mateja in Tonija, medtem ko bo nežno zavrtela svojo mažoretno palico. Olgica Tourist Agency is inviting you to the 3 most popular Hungarian tourist destinations. First, we would like to invite you to Budapest, which is not only one of the most beautiful European capitals, but it's also filled with UNESCO World Heritage Sites. The city on the Danube is a very popular destination due to its picturesque position, thermal springs, and magnificent royal and imperial buildings. The second destination you are invited to is Lake Balaton, the largest central European lake which attracts water lovers from near and far, especially during the summer. Swimming, fishing, sailing, and wellness are the things to do when visiting this place, also known as Hungarian Sea, which offers numerous touristic destinations, with one of the most attractive being Tihany. The third destination we are offering you is Lillafured, which is known as one of the most, if not the most, beautiful place in Hungary. With its romantic landscape, it looks as if it's from a fairy tale. Numerous natural attractions and an idyllic placement in the midst of intact nature allow the visitors to enjoy the fresh air and crystal clear water. If you want to find out more about these destinations, you are welcome to visit us at our stalls, where you can also enjoy some Hungarian culinary delights. But before doing that, we would like to invite you to take a look at the performance we have prepared for you. Nina, Ina, Nika, Amadea and Tonya will dance to a mix of popular Hungarian songs, whereas Naša will twirl her baton. Szívében él, indulok, bárhová, perce is láthatom. Azt hiszem, nélküle én már sehova se tartozom. Nem tudom, mi van hosszestére, de izgatóan táncol. Átölel és megszorítod, de jól is van.